Chamanikab Jehova akotok akwek tugul eng ui tugul ole omitei eng betune rani nekachamwech Jehova asikobit keng'alal tugul kibagenge ak akwek. Kongamu boroindo nekokokonech Jehova eng betusiek chekakosirto akoi rani. Ngondoiwok Jehova yekinetigei ng'oliondenyi eng betutab rani. Yekingami yu ko kiking'alale akobo rirekab Jeremia. Kikitebe boyondonoto kele amune sirire. Atyem kokonech ole kiu biikab Jehova chekikisiepchinot mo eng kenyisiek chekoen kotinye kamang'unet kipsengwet kele eng betut agenge kenyoru keswot netundurei metitab erenet nekikeamiskei Jehova ak kwondo eng kabungutab Eden. Kotom kimanda akechub ing'ony amu tengekto nekibit anan nekiyai kap Adam. Arais kingokakenai kele kikilul bichu ak keyai koek otwogik akoi betut nekiyam kityach bichoto akoyakta muketut Jehova eng biikchik chekikinyalil. Kokokinai kabisa kele kimakorire Jeremia buch. Kikere nganaset nekinyolu koek nganaset neibortoi logoiwek chemiachen eng ng'ony komugul. Akobarta Jehova ak kainenyi ak torornatetab kainenyi ak kimnatetab etunatenyi eng bororiet nekakilewen kong'ete Abraham akotestai akoi Isaac, Jacobo ortinwek 12 akoi komong'u eng Misri kobendi ong'atet ak kinyekimutyi akoi emetab Canaan. Kitun kakotebiso koek lekweloi nemachulokis. Koyai Jehova kito nekichop bichoto akonam bichoto koba kilitit eng kirokto eng emetab Babylon ak emetab Suriek amu kiyakopcheak bororiet kobun oeng. Kimitei Israel akomitei bororietab Juda. Ara eng betutab rani chekitupche kemoche kiro ng'alek cheng'ololwech kipsengwet akobo boisiet neoo. Eng kitabuni kimoche kiro eng betutab rani kemoche kokanaptech ng'alek chebo rani kobit kinetkei kiy asiketepte ng'omnotet ak kakuyet ak naet yekisoe asikobit ketou ng'oliondoni kesome kechopchigei tugul ng'oliot ne inegei. Ongesa. Baba Jehova ndoiwech eng ng'oliondeng'ung eng tamirmiriet netilil si eng kastoindet age tugul eng ui tugul ole mi asikobit koek ng'oliondoni ng'oliot ne inegei akokonech kamang'unet ak kakuyet eng tuguk chekinetigei eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kimoche kiro kebe akoi kitabunep tienwogik tiendab kalosunet. Ineetech Kiit Betusiekchok. Kimoche kinetech ngap ketebi komakingen ak ngap ketononse kot komakingen. Imuch ketebi kouyo ki biik che permanent. Ako ngomang'ololwech Jehova sikomwoiwech akobo nyirotienyo kotos kitigei kuyo kimi kap chepto eng chepketemon. Kimi chepyoso
nekiruto kapchepto ing Chepketemon ak kikakotebi ing kenyisiek chechang mowo ak kitom kwendi tungep koitita koro sandana kole kakoit karucho Chepketemon ko olimbo Nandi ing olimbo karibu Samitui kotun komyoloto chepyoset ko kakeengi artet keengi tesimnyet ko kinerat kabisa tesimnyet ko kimengit sikikilat asikoner kopupung. Halo keeny nekiakwai kabisa ang yoto komi kimnene ko kakikorkot nderet akomi chekakiwatan kere chepyoset koloklokoni teret amu kokiengchi tesimnyet ang yoto kesise nematenit kewach akele kakobok punik kele ongeyeste kele chepyoset ngemwei kole kalya kele kakobok masaek ara lyon kele ongerwai kole kobwat chepyoset kabisa tuguk chukokiengchi kokwertogei ako kakoit punik kole acha matwaigei arue eng yep kitar yu kitar ko itokut age nekimi yobo karibu kurgat koikei chepyoset yo koru akoikei akakome akochil konda kochil konye kobwa sang kole kou chito nekakome koit masaek mara moja kokakeyesta ang yelen koker koloroni chito kolen kotor yekilen kiro kele kokome aya ango amitwogik chu nyor masaek amitwogik kesut ing ma kerong supuk kerong amitwogik ketoi kambanyek ang yoto keamei kotang'ang'e werto age nekimi taban yo eng agenge eng masaek chebuni chuto kole kechilun kateptoi ano kondani kamilgei konyo sang konam supuk eng kikombet akosil ak ipkorongchi konda kosir chepyoset kotorombenchi kename ng'otit kwa chepyosona kikwertogei kotkotuiyo ak meet ing olimbo Chepketemon kapsandana kokakiengchi tesimnyet ngap kekwertegei kot kouyo mami kiy kot kouyo sopti kiy age tugul lakini ing kitabunep tiendo nesire tugul anan tienwokikab kalosunet I mean komwoe kolen ker kitabunep tienwokikab kalosunet konom 90 koitet ko 12 kale Ineetech anyun Kiit betusiekchok sikobit kesich muguleldo nebo ng'omnotet koite 10 betusiekab kenyisiekchok koite kenyisiek 70 ako eng chekimen koite 80 ako menotenwa ko nyalilda ak orogenet amu choktoi kou noto akebe kesirte Ineetech Kiit betusiekchok mokokse kanetisiet andabuch ola kakiner akola kabwa mali akola kakisomanak akola kabit boiboiyet yemi kalyet kotos kiutye kele betusiekchok kou urwet akoloboti kou yekamwa koite 10 ko koitetab betusiekchok ko nekit kemwoe kele kenyisiek 70 kokakoyamgei ak chi dakikaisiek cheu chotok cho kotoi korarai tugun chechang
akotoi ketiliten tugun chechang en bortab chito akotoi kowalak kobetyo chemicals alake chebo komonut en borto komeiyo cells alake chebo komonut en borto kotustusitu tikitik alake chebo komonut en borto kosorotan kimnotet nebo iririotab borto akot ane yo ikere atinye irirenik kimou noto kikowar round tokenyu ku mayaiyat lakini inetech kiit betusiekchok simakitebi kekwertegei ku chepyosoni kikwertogei eng kapchepto eng chepketemon kot keche akoek meet kero kenyisiekchok kokamwa kole itei olobo 7 akoi 8 ingokimit chito netinye kenyisiek 7 chito netinye kenyisiek 7 ko saisiek chetinye chichotok hours eng kenyisiek 7 kotinye saisiek 604 na 800 saisiek kale saisiek mamwa kenyisiek eng kenyisiek 70 ko saisiek cheitinye ko 604 ak 800 ko ngotiit kenyisiek 80 itinye kenyisiek 691 ak 200 ak 200 691 ak 200 saisiek mamwa kenyisiek ndugu kale saisiek lakini ngitinye kenyisiek cho ko saisiek ko cho ara isin kero eng saisiek chotok ichegei ko yoitepche ng'uny eng mesa iamisiei karon lanji ak koskoleny ko nekit ko saisiek 3 cheibe en betut eng amisiet inegei ko saisiek chotok itinye saisiek 75 ak 600 chebo amisiet kityo amisiet kityo ak lukuesien 75 ak 600 cheikwere ko eng saisiek chotok saisiek chobo amisiet kityo kunoto no komami kiy neiyoe iamisiei amu imi mesa namba 2 saisiek cheirue kokeru saisiek 8 eng kila betut 24 hours ikwere saisiek amu saisiek 8 chekerue itinye saisiek 1200 ak 1 ak 600 ruondo kityo no iru kityo ngot itangururi anan irue kityo nesopti nemakikasin ole kalit tai ko ruondo ko saisiek 1200 ak 1 ak 600 ruondo ngites cheiamisie ak cheirue koeku saisiek 1200 ak 87 ak 266
Inginemu eng 600 ak 800 chukai kong'etun saisiek 327 327 ak 536 chekang'etun saisiek choto ko chebo boisiet. Saisiek cho cheiboisie bwana kong'ete kakisichin akoi yotok yo nekit kenyisiek 38 anan inyit koek 40 amu ichore tutigin chebo ruondo. Koek choton ndugu yangu, choto cheiboisie orocho cheirue ako orocho cheiamisie chekang'etun ibaibaitu nekityo ko cho kamwou chobo kenyisiekuk chekang'etun eng saisiek 300 ak 327 ak 534 chotok cheitiseni ingewet ole kalit apisantao chotok chekang'etu. Inetech kiit betusiekchok simakitebi eng abusnatet. Nwaken betusiekab chi nesiche kwony. Kero kitabunep Job kong'ololi Job eng kitabunep Job 16 koite 22 kole amu yekakosirto kenyisiek che ng'ering awe oret ne maweksei. Yeibata kenyisiek che ng'ering ak betusiek che ng'ering'en eng saisiek che ng'ering'en cho itinye tutigin kole Job awe ole maweksei kikure point of no return. Kibendi ban agenge kitilitenin akiwe na utaenda ukiendanga kwa Kiswahili mbichi. Hello kero eng kitabunep Job ikere komwoe kolen eng kitabunitoni 14 koite 1 komwoe kolen ng'ering betusiekab chi nesiche kwondo ako chang nyalilwogikchik bite kou taptet akeisto loboti kou urwet amatononi chubukoni atya kowektagei akwo banda agenge amakielewani. Ikere akot ane amuchi atech kot nekwere senchari 2 ako konyu ateche lakini inetech kiit betusiekchok. Asi eng oret neuni ing'omitu ng'omnotet nekimoche kong'omit chitab Jehova ko konai kole mameng'isie ko permanent eng dunia lakini kimoche kouni. Kero kitabunep tienwogikab kalasunet nitoni kong'ololi eng saet Musa kong'alal kouni. Hello Musa ileneo amwa kouni 119 komwoe kolen 19 oitet ko 10 kiacheng'in eng muguleldonyu tugul amekono aloitune ng'atutikuk. Kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung simayaun tengek. Kiacheng'in eng muguleldonyu tugul. Kimoche kecheng Jehova eng muguleldo tugul meloiteno Kamuktaindet.
Kakonore muguleldanyu ng'olyondeng'ung simayaun tengek. Chito netinye hekima konori ng'olyot eng muguleldanyi ne ng'olyotab Jehova, ng'olyot ne sobei ako sobei ng'olyondenyu ako kim ako ng'atip kosir rotwetab Jong ne ng'atip eng komaswek tuwai ako torei yebait olimbo amset. Kamwa olimbo orit ine innermost part nebo sobeng'ung eng kiwiliwili chebo orit ole kichobe korotik che biriren cho kisobe. Ng'olyotab Jehova kotinye kimnotet nito ne walech aech kale itilil ichek 17 koite 17 eng Johana. Itilil ichek eng ng'olyondeng'ung. Itilil ichek. Itililech ng'olyotab Jehova. Walech ng'olyotab Jehova. Aech ng'olyotab Jehova kekergeitu ak atebetab kipsengwet. Itilil ichek eng ng'olyondeng'ung. Amu ng'olyondoni ikose komwoe kounoto kolen kale Johana 17 koite 17. Yani akose takisoman amu anyinyiti nebo ng'olyotab Jehova. Kale iwe. Kale itilil ichek eng imanit. Imanit ng'olyondeng'ung. Ng'olyotab Jehova ko imanit. Ako ng'olyondonito bo Jehova kitililisie. Itilili sobet. Itilili kabwatutik. Itilili ortinwek. Itilili ng'omnotet. Konin ng'omnotet simetebi koi musembe amekwertegei kuyo imi kop cheptong chepketemon ako sikobit ikenisie. Ng'olyondonito bikyok nekikoi komong lagokab Israel eng emetab Misri. Ng'olyondonito bikyok nekiitile lagokab Israel eng kong'atet. Ng'olyondonito bikyok nekikoi kolandae Jordan kobendi Canaan. Ng'olyondonito bikyok nekirib kiboitinik chekibo tai. Ikere Abraham kokomong eng bororienyi eng oldab bikyik ako machan kwo emet nemengen lakini kindochin ng'olyot inegei neketwot makicheng asikarik sikomut. Kikimwoch akoyan akotoi banda. Ng'olyot. Kakonore ng'olyondeng'ung muguleldanyu simaun tengek. Reason ko ne bikyok? Tengekto ko meet. Amu melektab tengek ko miat. Atya komwa eng kitabutab tienwogikab Kolosnet 119 koite 105 kole taitab kelyekchu ng'olyondeng'ung ako lapkeiyetab olabune mabete chi nekikesich ng'olyot mabete. Urani ng'olyot age eng kitabutab amu biik chetinye ng'olyot kongen ng'olyondoni. Eng kitabutab Korintoek nebo tai 15 koite 26 kumwoe kole bunyot nebo let netun king'emei ko meet. Yetun meei meet. Yetun king'emei meet. Betut nekibendi funeral nebo meet yekame meet. Hello. Yero. Paulo ini kosirei kitabunep Korintoek kotesetai kong'ololwech akobo kito netunooksei eng kimnotetab logoiwek chemiachen akole ikeitu meet takikayat nebo let 15 koitet 54 komwoe kole ako yetun kakolach nito nunei nemanunei akolach nito meei nemameei
kosulda anyun mwaet nekikisir kele kakelugui meet eng kabelisiet emet imalechi amusar meet betut ne emet mi ano kabelisieng'ung emet mi ano ng'wonindong'ung etun inget ile mechute nguno meet makoi imwa kiy ikere ngiit chenesait ole mi biik ketelelso heshima kait mheshimiwa nemarore nesobei marore kot ko marore ketik marore chelilik marore ng'etundo marore ndaret emet kakelugui meet eng kabelisiet betut agenge bikyok yeechei amakoimen betut agenge bikyok yetun makekose mochari betut agenge bikyok netun makomi cemetery betut agenge bikyok nemakechobe factory nechobe kerichek betut agenge bikyok nematun kekose kateiywet ak rirek ak nyeetab kelek betut agenge nekitingtinyi meet ak tugul chekiyesyo kosub imanda amu tun kifutilianji mbali kiptengekinik tugul ko eng kitabutab ng'ang'utiet 20:14 komwoe kole koboto setani ak meet ak oldab chekikobek araraitab maat koite 10:14 nitok ko egonet ne inegei komwa kitabutab Isaya 66 koite 24 kala komanda koker muswekab biik chekingelelcho amu mabeku kutikwak makisimoni akoi ketiliten kito nekikure meet ak tugul kuye mwoe Malaki ak ng'wandu kole nyone betut nelale kou maat akoi kemuu beek minutik tugul kitiliteni deleted nacham ilen deleten haitasikika tena forever lakini kamang'unet nyo bikyok kakelugui meet eng kabelisiet ak tun kiisto meet koikeny ak koikeny akous Jeiso beekab kong alak tugul amakomi meet kokeny amakomi kateiywet ng'ambo ya mto kuna amani ng'ambo ya mto hakuna kifo ng'ambo ya mto mji wa Mungu ng'ambo ya mto tutapumzika ketebe mieindo nebo Kiptayat Jeiso siem betut agenge yetun king'oing'oitoi ak ketiliten ak keisto meet koikeny ak koikeny komukak ketiense en taitab ng'echeretab kondit nebo arwet ak kwanda yetun kikere tokoch ko kakeactivaten konyekyok komukak koro Mungu eng weketabgei nebo Jeiso nebo oeng kondoun Jehova tilya tupchoni asikobit eng betunoto ketuiye yetun kiuse beekab kong amakomi rirek amakomi kateiywet ngoberurin Jehova kondoun kastoindoni ak kerindet eng kainetab Jeiso ongesa Baba Jehova ndoiwech ndochi biikuk chekakokasin rani kochi kololong'itu mugulelwekwak akoboiboitu akokaskei amu tun kiistoi koimutiet nekitinye eng emoni nebo meet ak ilokwech borwek chemanundos ak ityachech eng kimnatetab kererit kongoi amu kaikasech kongoi amu katiaknatet kimong'un ketienengei kisoin ak kilosun eng kainetab Jeiso yetindenyo amen.